So.
aku pasaba Ebe aku dengar kabio masagi kesu Airai dogingi Mabol bayus ang magkabala Arang-arang mabiyakang sabihin ko kasyo Kaitaot ng labuan Degaran din Malmarabat oleng ngongruan Sigat tabaragi Emalirak higamla Keradangalagi Ang ima Bamungil uyuwi Yakang obalan Hindi ko yamadakali Emkat makni Bebesin Airai dogingi Mabol bayus ang magkabala Emkat makni bebesin Airai dogingi Mabol bayus ang magkabala Arang-arang mabiyakang sabihin mo kasyo Kaitaot ng labuan Degaran din Malmarabat oleng ngongruan Sigarat tabaragi Emanirak higamla Keradangalagi Ang ima Bamungil uyuwi Yakang obalan Hindi ko yamadungali Emkat makni bebesin Airai dogingi Mabol bayus ang magkabala Mabol bayus ang magkabala Ali, kadul mura tutaw an time, ela kadul mutulo mura entertainment segment an time. Makmalol ngitem ngam the miwal mera stage, komlakot mokla sanggiw. Okay, melakot ang loy gal badal tab dan ngiya lang loy, etiraga nga balyas dancers,
yang ligi rahmal diol dar sa odang asal girel tial el dir kamil dalam el 10th constitutional government ra Airai state malodar nga sal lar other olbi ma governor ngirata aboet boding ititiar palias dancers el membol beskit sel gotel dlalang loig. Alay malungid 12 nga angkla ka Natasha sa malungid 12 nga angkla ka Natasha sa nga baw nga kamaw rabot bakmo o Molay lewakliyang Airai dinto sa asal lebokli Airai mamalokoy dilmadew Malakoy dilmadew may lego mangarda klases el mamutang arelang Wandir kangi dos
Wakleng, po. Alokang, o, wi. Pansulang.
Bral masaular balyas dancer sa masel dalalangloy gal maralo tabangala at tigingel. Esel tabadalir balyas awa armal al mukuleng yamlos batyul. Ay gel ela al dura tutal mer el ang. Bralo marala sa balyas amral wa armal. Ma el al time ako maral masaula hanggang ida ana mati mertirel ngarsay to la babilngir hangloy ga ha osenge do rokuy ma segidia asanggiu kom malding main mo masterir etiral mo sa selbol meregal mo sa el tali yak mertiang mo sa berlo ay sa luas terang awlo sengal wangarang kay gal sengah maldi mora imorir tirgal el miloy ga el ang yak malon ngit luase habandable ngaya atelar alitak la ndi kal ngiratir gal balyas dancers tirgali vital va albay el ang etem lamas kita dalang loy el agduguk masterira tay matukut makaltrir eme tuwa baduguk mamaskida matamatong matamo maskida telal elitak la adraband maral kloem de sa dance floor bautakang len metuam to omiwen gorahman ne kloem ngila swel bergid Komran masulang ekuk tongi resel nexel tabdelang loig. Ibal mong mas, moral
Una posición largo selvom abala kabase lulgoya o ay wala kasi lulubay kalusangoy yaklon kiya kasabala ay di beng madoy nile ibay gata ng ulangas nagibay git karibala ibay mong mas ilmoraba sebalang lengan kaluki maram lengan malungi paral awiya di bersama tukal belo bodasara lamol lamabe ikadyomes yang orang bersisyo kalarun orang posisyo kalarun selvom abala kabase lulgoya o ay wala kasi lulubay kalusangoy yaklon kiya kasabala Kalau bigla nalagi bakrutia abapayan ba hela ay mulwa lumubagi ay yan kang lobagi
melodi. Ay, yung kokoro mo itay. Dos mo at udalaman, di malakoy su babalako. Ulang umba harang mang moklokle, pusin mo at hasay. Ay, yan ka nga lobagin, mo nagin na magaganti na may hindi melodi. Yung kokoro mo itay. Dos mo at udalaman, di malakoy su babalako. Ulang umba harang mang moklokle, hakusin mo at hasay. Ay, ganit ka nga lobagin, mo nagin na magaganti na may hindi melodi. Yung kokoro mo itay. Yung kokoro mo itay. Bral masaula band, bral masaula tirgal kuklem tatuam to orir. Elang eto na kut makal tirgal balyas dancers, melatuguk mamaskid sel matamatong, masaygid ya. Asanggiw agif malyol ngitulo asem ngal mo mas tirgagi dal ngaraten tol mabdula klit atuk, eto maldil mo so sel labor nga te al agduguk mertiang announce. Mo mal masaule hale kuk podot tabdia. Kuntira tiale balyas dancer sa malbel beskida matamatong.
Goliath dancers. Tokora sing mara. Class ko klete turhor along ibi bendita moral klubok. Lukan mastiri Michael Prot. Tamran nga tumatingan nga umral to kaseng. Tigan nga September lang malu sa direkat na turhor ka imori rin malu. Mabawta le sel makatwa ko ro kuya kada mertiang e owais. Di kunti na tagibel time. Governor of Venezuela po the share ay gan donations sa mga sponsorship and lara others tala mga kumbali luul and maral kantmok nga nga ulto ko those pere al sils ma tegidalis ng milgat mo ko office rock government governor ma tirgel bukle donate tawgo nga may sa trash company el Ilungil gusto na umas klungil daw the Tuldersia Dartokluk, Apex Construction Power and Supply Company, Aldersia $587, 680 Construction, Ma Airport Cafe, Aldersia $100, Island Construction Company, Aldersia $500, Pacific Mission Aviation, Aldersia $300, Ivan Rudim and Company, Aldersia $500, Isaac Construction, Aldersia $50, GF Enterprise Inc., Aldersia $500, Alfonso Sacli, DBA Airai Construction, Aldersia $500, Harry Besebs, DBA HPO Construction, Aldersia $200, Belbry Builders, Aldersia $100, Palau Equipment Company Inc., Aldersia $250, Palau Communications and Electronics Inc., Aldersia $250, Ngalil Nature Grace Resort, Aldersia $200, Airai Discovery, Aldersia $100, Carl Q. Paloy Law Firm, Aldersia $500, ICT Rentals, Aldersia $100, Fortune Investment and Development Company, Aldersia $300, Bemermi Burger and Fries, Aldersia $100, Ngaralmi, Aldersia $1,000, Mr. Leo Adataryong, Aldersia $300, Biota Inc., Aldersia $300, Micro Resources, Aldersia $150, Save More Store, Aldersia $200, Mr. and Mrs. Usong Tele, Aldersia $150, Mr. Rickley Antonio, Aldersia $100, Mr. Welt Matur, Aldersia $600, PNCC, Aldersia $250, Ngrusar Corp, Aldersia $70, Delegate Stephanie Oime, Aldersia $300, Mr. Yunsik Chong of K2 Global, Aldersia $300, Mac Store, Ms. Lorenda Blodak Kakamura, $100, I think say Nakamura, Clarence Saka, ESPO Auto Shop, Aldersia $200, SW Tire Shop, Aldersia $100, Ngira Arwang Billy Takamine, Aldersia $300, Blue Bay Petroleum, Aldersia $500, Mr. and Mrs. Edwin Mario, Aldersia $50, Chiche and Geisha Auto Repair Shop, Aldersia $100, Mr. Chef Ngirar Saul, Aldersia $100, Mr. and Mrs. Henry Goto, Aldersia $100, Smile Air Inc., Aldersia $100, Mr. Darren Fritz, Aldersia $100, Akmalol ngita the Basteri Raklol Prot at Tirgal Sponsor Gider El Alsils. So lang mutal nga niya bebila donation sa Michael Sengadir Kalolus, Masel Labol Merek, Yakal Mutal May, o ay sarigid. Tirgagidar Balyas Dancers, Lamakat Mokla, Almamaskit Selma Mongedel Performance or Tiral nga Contemporary Dance. More Aramiw, More Asanggiw, al nga niya Korandew Durok al nga Datmiw, Ela mo Besolotob. Aletadir ka awasera sounder tir makpoktungay galmutel baby ra donations. Tangan niya guk team le donate in kind.
Nanya donation rabilung Gloria Sali, milski raigal malklubokal gingan, lara state, el dilong okringar platform guest tergir. Karayang ngir makura, older siya 5 algay salralma. Kiru ngir makura kanay, older siya 5 algay salralma direk. Surang Lensans Company, older siya 14 cases soda, 6 cases milk coffee, ma 20 cases alralma. At pos malwat tele, older siya 2 cases alralma. Ringang Mates, 2 cases alralma. Senator Siegfried Nakamura, older siya 10 cases alralma. Ng SR State Government, older siya 5 cases alralma. Ngarat Kobel, ruba ka ng SAng, older siya 5 algays alralma. Senator Cecilil Aldabel, older siya 5 algays alralma. Ma 5 algays aloha. Dorothy Ueda, older siya 1 case Mr. Brown Coffee. Former Delegate Vicky Kanay, ma 7K, adirek al Milski Dagingal. Captain Arvin Raymond, amle donate tento magingal. Lakmalol ni se pasterira malklol prot at tirgalo lang se orgidar tial sils. Emore ergami wet tirgagidar palias dancers, el mo maskit sel contemporary dance. DJ When the night has come and the land is dark, and the night has come and the land is dark, and the night has come and the land is dark, and the night has come and the land is dark, and the night has come and the land is dark, and the night has come and the land is dark. Yeah, two, silver, Ramosi, Mambosiwa, Terme, Retalbu.
Maral masaw la tirgal contemporary dancers mlutul mastria malklol prota. Gel energy ra ngayasaka. Solay ndirka erul clock. It's still 2 p.m. Seragi mau meeting al masadar tial sil seragid. Yalak alwida gobernora say gadadi malmol ewak clock. Al sal early. Tiagid, hanggagida akli wanga president rangarang muya direct al chair entertainment committee ngwasay mal sa bariral mo tal metto the tirgal ngalgra tirgal balyas dancers sa sigid al contemporary matamatong makulingite boda ngaya atelal litak lara band etir lokora olungul lengi masesel raim mengorah mal megayal Edo ngi retir masel gukbol kaltmokla edo lutolol tob dertir. Okor ay gel senga tirga maral ngal tangatal ngal maral di maral me ay gal senga mangege di rabololu sa tirgal adra tebla. Mamautakal sel katmokla rokuy akom kotel masaula masel lu sa rokuy eta mas kakalis tiak mertiang OI sa makadmukaw dingel lasay tamal ngarang awlug sengal oyeng tirgal ngal Mahal ramray lem lutolo meseng amor nga omririm letel mutel metwo tirgal ngal gramatamatong ma contemporary dance. Edo nga yatelal alita karabanda etial state sergida mal klowol open mangmal ngidil ada welcome moral memam tam to miu komral masaul. Alexander Matut Mora Kapanodagi. Request. Bang
dia ubesaraka walk the talk so magive the kaige madim kiye oh adang kaya di marola nametore magibuba malametore magibuba malametore magibuba sulang malametore magibuba malametore magibuba
Talo. Talo. Nulis ka na kamernon. Dahil nabaya kamernon.
ngora ngara kalo ya kami wang ngara ira elang
hakluwatal may, and the again in the other alitak. Kadamil ko laseng aigelseng, gadi morate, little moose, mo announce, mausube sa igamral patok matoran na kay diridar makyaw ay sesel na matrak, lebom kau ay sula sa terngarang amle oyang artigal al balyas dancers. Makmura haasol sa matirgel luluseng, ngarase sa pamle okoy makluk, former delegate Vicky Kanay, aluy okluk, ngarayam laluy okluk, erdialul ma hadire esuroy aluy okluk, prokor kata okluk, ngarang muy aluy okluk, Airai State Inauguration Committee, adart okluk, tent ngar umalbay, okowid makli makluk, delegate Stephanie Pun ngir oymay, luy okluk, First Lady Yara ngirataboy, okoy makluk, Airai Club of Guam, tirigay dan maralong ilabadang ilabili dong okrisay, there's siya luy makli makluk, ang ngarap oo daw there's siya luy okluk, Ralph Kanay, member 10th ORN, luy okluk, Siego Daniel, taakluk. Eluk mora rabti, ma pror kata akluk, oo luy okluk, erdialul ma hadire esuroy luy okluk, ngarayam la luy okluk, ngarases sa okoy makluk, former delegate Vicky Ganay luy okluk, ngarang muy luy okluk, Airai State Government Inauguration Committee dartakluk, 10th ngur umalbay okoy makli makluk, rungula ngirait matu laluy okluk, First Lady Yara ngirataboy okoy makluk, Airai Club of Guam luy makli makluk, Siego Daniel taakluk. Erduk mora lalangloy ma former delegate Vicky Ganay okdel kluk, First Lady Yara okoy makluk, ngarases sabo komengandak sa lungil mesat kala plel. Dira tublay Debbie mga saw, luy makli makluk, ngarayam okoy makluk, ngarab ood okoy makluk, delegate ngir oymay okoy makluk, Ebiledil Caroline and Takada okoy makluk, ubag Juana hiratagi luy okluk, Yadar odlom Risawo luy okluk, Minister Gustav Aitaro Mabiil luy okluk, Airai Elementary School luy okluk, dirang regiyo korang ngirapluku luy makli makluk, prokor luy okluk, erdialul ma dira esuroy luy okluk, tina maruk taakluk, tu ermel okoy makluk, ruul ma dirang ngas okoy makluk, ngarang muy dartakluk, Airai State Government Inauguration Committee A. Maldart, along Nakamura, Dolambiang Koil okoy makluk, 10 ngar umalbay, dartam okoy makluk, Ralph Kanay, okol makluk, rungul ngirait matul okoy makluk, Airai Club of Guam okoy makluk, Betsy Adusom lagta akluk, Siego Daniel luy makli makluk. Kome nga ngarase sa pa okoy makluk. Selbuk aigan senggal mora matamatong, First Lady Yara okoy makluk, Yadar Odlom Risawa Bauso luy okluk, former delegate Vicky Kanay okde kluk, Dira tublay Debbie Mangsaw luy makli makluk, ngarayam loowakluk, erdialul alon sa dir esuroy Eva luy okluk, prokor rangat kiba luy okluk, dir ngargiw korang ngirapluku luy makli makluk, ruul madirangas oylo okay makluk, Ebiledil Lolin Nakamura, along Nakamura, Dolamyang Koy, Lamot Mage Other Siya Dartakluk, 10th Olbirang Umalbay, Dartam Okoy Makluk, to Ermel Rani, Hiraariang Luy Okluk, Rungul, near Last Matul Okoy Makluk, Avery and Amos 25,
Ngarases Beluy Maklim, Ralph Kanay Okol Makluk, Ngaraw Laklak Luy Okluk, Ngarab Ood Okde Kluk, Airai Elementary School Luy Okluk, Minister Gustav Aitaro Luy Okluk, Delegate Ngiroy May Oy Makluk, Ngarang Muy Rang Esang Oy Makluk, Airai State Government Inauguration Committee Edeldart Oy Makluk, Hubab Juana Nirataagi $13, Rosita Orak $20, Airai Club of Guam $50, Betsy Adusom La Taakluk, Siego Daniel Luy Makli Makluk. Ilo Arang Miu. Michael Buksenggal Mora Contemporary, 10th Olbirang Umalbay, Dartam Oy Makluk, Yada Odlom Risawo Bauso Luy Okluk, First Lady Yara Oy Makluk, Ngaskabuy, Omteera Ebil Eminya, Dil Pioria Kosiba, Hubab Fuana, Odorsia Okoakluk, former delegate Vicky N. Kanay Odekluk, Ngarayam Okoakluk, Dir Ngarigiw Korang Nirablugu Luy Makli Makluk, Omti Ma Berdil Diaz Okay Makluk, Verdialul Alons, Dir Esuroy Eva Luy Okluk, Dir Atublay Debir Mangsaw Luy Makli Makluk, Procor Rangat Kib Luy Okluk, Ruul Madirangas Oylo Okay Makluk, Ebiledil Lolin N. Takava, Along Nakamura, Dolamiang Koy Lamot Mage Odorsia Dartakluk, Airai Club of Guam Oy Makluk, Ngarab Ood Okde Kluk, Delegate Ngiroy May Oy Makluk, Airai State Government Inauguration Committee $350, Ngarang Muirang Esang Oy Makluk, Airai Club of Guam Oy Makluk, Avery and Cho Amos $25, Ngarases $50, Ralph Kanay $60, Airai Elementary School $20, Minister Gustav Aitaro $20, Betsy Emasyo $10, Siego Daniel $25. Dirakal nga niya Sengal Mura Airai Elementary School, Masel Inauguration Committee, mo other siya $250, el Mortirgal Ngalgar School Airai, el Sengal Marcel Airai State Anthem, Tial Inauguration Committee, Dirakal other siya $250, el Morangal Ngalgar School Airai, el Guk Marcel National Anthem. Dirakal Rungul Ngiray Blast Matu, la other siya Oy Makluk, Ngarayam la other siya Odel Kluk, Diratublay Debir Mangsa, other siya Luy Makli Makluk. Ang aning isel gukmal special el seng, matyang loldar sengia Airai Club of Guam, tirigagidel malungilam dalil maasal brown abilirel ngarsay, et tirgang o sengal mura Airai State Government, lobang taltela el club. Oy, berti ityang, tuluyong atawaan. Mel me useng gargide melo bangedel talsil sul oye gargide o sengal dire ngan nga ingel guktilya kal sengal dilol dar sel moraigal ro kuyel ngloiga ma ngan nga ya other pelwang loy makluk Susan Merrill dar takluk ngiraget yugi wodongok lui makli makluk karisap subra oygul yawase oygul lang grigi Gagil, Pausubes, et tirganga other siya Erul Dartel Kluk. May gagid ay gel rokul sengal moraigal klogol el bladomes el entertainment tirgid. E okore segid ko nangartel mo ewaklo. Tirga ruba kal ngarse rabay kasi olgo ngarniya. Ndiak la floor amendment hindi makasoko sa amendment. E sorry lobal motel gibli de air. Mang lagi mo tir mga kabernora adadu ulgirel, mel alla adadu edalutul malmal malobabanda, komran masaul.
So de la Makaso's amendment, I stand corrected. Sel taltelay klugol sengra Airai Club of Guam. Se seng el mora state. Comment donation. Ha, imral neptokol senga baktim sada senga kung. Se mali donation. Loltob din niya Airai Club of Guam. El mora Airai State Government, el gire laigan milgat mok, la lurior, maklako, la mangarang, el al sils. Oh? May makulangit, evalo, talman masterira klol prot, Airai Club of Guam, luluyong atawa alalmay, loba maral klol sanggir, komaral masulang.
Nakabal-balik Yang magulong na mabugtugan sa Yang pagkailangan na Nakabal-balik Ang sese Nakabal-balik
tutti questi che parlano, andiamo alla frusta di Airai. Il lavoro vuol dire essere orando la carbu. Levo per la storia, il luca bevono. Non si vede una bambaglia, o si vede un filosofia. Conoscimi a Natale e ti lavora il dia. Dove stavo stilla idee e dove vinca la oidole. Dove stavo le vigallede e dove oiga il gurtale. Le gurtale la lottare e ora di modotti Waxilano spiancura se Gesù lavoro lì Ultimera olvidese e dove sta la maglia e ti calmo la storia e come un devorare. Conoscimi a Natale e ti lavora il dia. Modesta utile idee e dove dica la oilore. Modesta preghiera leve e dove oiga il gurtale.
sticks. Rick. Hoy diro la balbon, kulay galing lang sa gabi. Dios que bermagwa, ulukole, ang arayo. Ora maging salbubi, alaet ang tenanoy. Dia que salvilo, o dia po, tawag kilig. Regala po usap sa lula aswang, abatangge. Sender magumugi, araw wala labo, inakalagin. Regala po usap sa lula aswang, abatangge. Sender magumugi, araw wala labo, inakalagin. Walk the dog. Dios que me manda, Hoy madingala ka usap sa lula aswa, amarangge. Sender magumugi, araw wala labo, inakalagin. Madingala ka usap sa lula aswa, amarangge. Sender
bara olvides y la luz de la con la fibra ser al vir matamos Urensa ay sarara mara para masuma e omenge Hoy vivió para kawa hoy krage vinoroya
Ali, makluwatan me, hindi na kalmal dirgak na badabagi ali taklet, makuktimek mo sa Emrael. Akmalolngit, poradi mo syokay, adilyik, Rebecca Sebalt, ngirmaay, tengah dira kalodong lildaliget rang SR State, maray masaul, ngima adirabis madreis kang, marangarap talok, elme oyang argib, tirga bebil la First Lady, Maral Moret sa Governor Airai lamang First Lady May. Mangdim lagi lang tirak karingil May, magdamilil talsils, ito oyang tialsil sergid Airai. Tamra lungil al tonariar adrang esar, magulingit na bastirira malklol prot. Sel makasok sa amendment al extend ra time al moray krela ewal kloka ora dirga kalsal maungil mangay alaway say may magulingit ra a chairman ra inauguration committee nga niragit Robert Nirablagu malamay ebol baskida asesel al adu el mosom sa mitial sil sergir niragit. أنا مقارن مالدي موديك أروق يا محلك شو ذا يوصل رمضان ديام لا موديك أروق مالك ودين ملاستيكرام تمبرغا البرتي
Akabe nora amri mo kulmas bel. Ungasan diak men bomol musum. Baul mak smula iwasa amadaka. Kumitingay siya doon musum. Nakasaplo oil mol mangal. Akmal ngutiak te ale mal mereka sulira beklat. Kidal diri kang artiang. Ao ti sel klol besti gerek. Makil tangar gid. Makman mereka sulir rogoy. Tangar yar mlamray. Hindi kita mlartiang al suat global moklub se. Diesel amendment teblal looti amlo dia kalamangay. Oh, tamlo makasar gilan erngi. Meku tialte Alex Salman mo mereka sulir rogoy. Arbekla adal ngartiang. Rogoy adadim lo masaul. Hindi akadim lakapol masaul. Tugubet sa tirgel nga tulo. Akmal mereka sulim. Komlelding nga, ano ba komlelding nga fus lady? Kamaw eyes. Komran masaul, biling limer tiyal sekad. El melmut tiyal maulubog. Kita matigay. Aklugug at tangariyar ulugul. Oh? Why say? Mardio Reor, Marmora Sers, Marmora A. Kung malmo sa rogoy. Maringil na dulo asen di mo rin tiyamargong. Maral maringil. Di ka do lelet tayo mamalgoy. Kati di lo awal klok. Ngoram lo betibra o lela meeting lo say. Kati malamol mo awal klok. Kati maral na tirikliya tayo. Kudulo mo lo tirakra tayo. Mergoy, elo batay, maklimutan mal mereka sulim, obranom saul deklar. Dia kawan el subel muk, el momot arandira deklar. Maktiwase ko mal nom saul. Mong ariya to ko subel dulil muk telang arba. Yak mo dulil ela. Hindi dia makmadiwase. Omral nom saul rogoy, eme igong. Maral Masaula, Chairman or Inauguration Committee. El asel amendment lara makaso sel dimla kalamangay. Tangatar ang rabang awase me gimolmol another 30 minutes matamaran Masaula ngaring awase last call ang amornya last 5 calls. Maooy. Ma aigel made lelsengel nga rabok ketingi moririm elakam lang tulo labal marail ya ngegid chairman ra committee am lamal masum masayaw labang lela program regid and the again ang damral masaura aband direktal ngal gel Airai magmamaskida extra 30 minutes bagi sel meraw lalem tam to omiw komran masaul